tako for final mi pa korpol ha te hi government middle school chu ni so lama kordum ha te so St Peter's middle school te ani tuna hian final ani ala St Peter's ko minam total set so lam pang so hiam do tan hin ta set ni na langa tan hol tha ka nga nem ro an ton ni oi khata St Peter's an chaka chakla matranga pot chakhi ju thangla majura ngai tum lo tina ni mai cheng be chun hilam panga tanga pot thi an chana chia ni na lang zela ni ko ni sei tha ka nga St Peter's in chakla matranga an chak thei chon ne an chang do na ni an la chak lo chuai sai ko hi khu ban thor le do na ni yan hela matang ho hi St Peter's middle school ni a